Pemirsa taru Jepun kantun ngedautin tur dados favorit majeng resort, villa, hotel ring Bali. Tanaman inucap kata kaanggen ngias natah paumahan. Harganya nih taler deg-deg mawinan pengarsan sani nenten dahat akeh. Manut Ibu Amin, silih tunggil pedagang tanaman ia sering renon mausang. Taru Jepun Bali sani mewarni barak utawi putih kantun akeh kerara pembeli. Harganya nih ngawit saking 3 kantos dasan yuta rupiah. Lianan punika, taru Jepun sane sampun meyuse dasan warse. Harganya nih sidek kantos dasan yuta rupiah. Ring sajeroning meretenin tanaman inucap, nenten muatang sane rimbit. Utawi perangsang akar wusan mecabut. Mawinan taru Jepun kekantan nangdangan kepertenin yadiastun sampun tua. Bu Amin ngewawahin, kantos mangkin, Jepun lokal Bali miwa Jepun anggrek digelis pisan lais ketumbas, mawinan unik tur modue khas sahemik. Agus Diatmike, Bali TV.